U 28. kolu Max TV prve lige u Kranjčevićevoj svoj su dvoboj odigrali Lokomotiva i Dinamo. Mario Tokić imao je Šempera na vratima, u posljednjoj liniji Rožman Rahmani, Kolinger, Karačić, u sredini Karimi, Capan, Majer, na bokovima Čekići, Grezda te Mihaljević u vrhu napada. Ivajlo Petev postavio je Livakovića, Leškovića, Šildenfelda, Sosu Stojanovića, Moru, Antolića, Samira, Markosa, Sudanija i Hodžića u početnih 11. Dvoboj je sudio Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a utakmica je počela minutom šutnje u sjećanje na prerano preminulog novinarskog barda Tomislava Židaka. Dinamo je u utakmicu ušao uspavano, a Lokomotiva žustro i razigrano. Već u drugoj minuti centrira Grezda. Mihaljević je na lopti, ali udarac ide pored vrata. Dominik Livaković napravio je veliku pogrešku u 5. minuti. Mihaljević je presjekao njegov pokušaj ispucavanja. Otvorila se prilika za Lovru Majera, to brani Livaković, ali lopta se odbija do Grezde koji precizno pogađa suprotni kut i Lokomotiva već u 5. minuti vodi 1:0. Minutu kasnije moglo je lako biti i 2:0. Lopta se odbila na bok, tamo je Rožman sa velike udaljenosti opalio i za malo to odlazi preko vrata. U 18. minuti jedan sporni detalj, dvoboj Capana i Sudanija. Nespretna reakcija Capana, ali i pomalo nesportska Sudanija. Tihomir Pejin odlučio je samo upozoriti oba sudionika tog dvoboja i pokazati na svojoj majici respekt. U 26. minuti još jedan dvojbeni detalj, je li bilo zaleđe u kojem se našao Capan. U 28. minuti duga lopta sa boka dolazi na drugu vratnicu, skače Markos, vraća u sredinu glavom, Karačić nespretno tu loptu zahvaća rukom, Pejin pokazuje na bijelu točku, a Armin Hodžić je sigurni realizator. Bilo je 1:1 u 29. minuti. U 33. dobra kombinacija Moro-Hodžić. Hodžić je pucao, trese se samo vanjska mreža. U 34. minuti Lešković je uspio dobro pronaći Sudanija, ali na mjestu je Adrian Šemper. Guillermo Marcos igrao je od prve minute i u 35. gađao je u 16-tercu suprotni kut, lopta je otišla pored vrata. Prvo poluvrijeme završilo je 1:1. U nastavku u 51. minuti prva prijetnja ponovo domaćina Lokomotiva. Čekići je pronašao Majera, njegov udarac blokira Lešković, lopta odlazi u korner. U 53. minuti umjesto Lovre Majera ušao je Čikinjo, a minutu kasnije ponovo Markus Guillerme gađao je sa 20 metara, Šemper je siguran. Brazilac je pokušao i minutu kasnije, ovaj put s nešto manje udaljenosti, ali nije bio precizan, lopta je otišla pored vrata. U 63. minuti probao je Domagoj Antolić sa ruba kaznenog prostora. Ponovo se nije dao iznenaditi Adrian Šemper. U 67. dobra akcija Dinama. Lopta u kazneni prostor. Hodžić se okreće. Njegov čuvar Kolinger ga evidentno povlači i ruši. Pejin još jednom pokazuje na bijelu točku. Hodžić je izveo kazneni udarac i od 67. minute Dinamo je u Kranjčevićevoj poveo 2:1.
Nikola Moro odigrao je odličnu utakmicu i pokazao rijetku kvalitetu. Ne boji se pucati sa velike udaljenosti. Gađao je u 69. minuti. Šemper je bio na mjestu. A nakon što je oduzeo loptu na sredini terena u 76. minuti, Moro je odlično proigrao Hodžića koji šalje loptu pod gredu. Fantastična intervencija Šempera koji je spasio Lokomotivu od novog pogotka. U 84. minuti Hodžić je u kaznenom prostoru ponovo gađao suprotni kut, ali nije pogodio. U 85. vrlo lijepa akcija Dinama. Amer Gojak je gurnuo u for za Sudanija koji izlazi pred Šempera sam, ali šalje loptu pored vrata. Posljednji pokušaj, ponovo u 90. minuti Nikola Moro, siguran Adrian Šemper na vratima Lokomotive. Ostalo je u Kranjčevićevoj, 2-1 za Dinamo. Ma ne, prvo polovreme smo izgledali baš tako kako se rekli vide, zalažao previše, presporo, previše grešaka smo to odradili, meni je to čudno, ali utakmica je ovakva kako je, ja mislim da drugo polovreme smo odigrali malo bolje, imali smo i par šansi. Mislim da svi ovi natpisi, izjave i sve što se dešavalo prije utakmice da su jako motivirali moje igrače i da u biti smo mi odradili jednu dobru utakmicu, nažalost nije bilo dovoljno da uzmemo bod.